شام بخیر دوستان عزتمند. هنگامی که به همین مانند موسیقی ها را میشنویم، پیش نظر یک سیمای خیلی زیبا با یک صدای مرحله‌دار پیش نظر می آید و بعضاً با زبان آوردن اسم آدینه هاشم واقعا هم یک حس افتخارمندی در قلب ما بیدار می شود. خوش به حالمون که همین گونه یک چهره داشتیم، همین گونه یک استعداد داشتیم، یک استعدادی که نه تنها به صدای قلبمون یک ملهم بود، حتی نام تاجیکستان رو، اسم فلک رو، این موسیقی اصیل تاجیکی رو بیرون از مرز بود. و خوش به حالمون که امروز نیز ما امکان داریم که ترانه های او رو بشنویم. نابسته به آنه که در برمان نیست صدایش را میشنویم، نابسته به آنه که ما او را در صحنه تاجیک فعلا نمیبینیم، اما
дар хотираҳои мо, дар қалбҳои мо ҳаст ва хуш ба ҳоламон ки имрӯз оилаашон, фарзандашон, набираҳояшон санъати ӯро пеш мебаранд. Ва дӯстони иззатманд, ин барномаи хотираҳост ва имрӯз низ мо тасмим гирифтем ки ёде оварем аз ҳамон давраҳои хеле зебо, аз як даврае ки дар маҳфилу маъракаҳо, дар консертҳо ҳама дӯст медошт ки ҳамин симоро бубинад, симои Одина Ҳошимро. Ва имрӯз мо бо ҳамроҳии фарзандашон ҳофизи халқии Тоҷикистон Раҳматулло Ҳошимов ва ҳамчунин бо ҳамроҳии набираашон Фирдавс Ҳошимов тасмим гирифтем ки якчанд таронаи устодро бозхонӣ кунем. хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. изҳори миннатдорӣ менамоям аз шумо ки бори дигар бо шунавандаҳо ва мухлисони телевизиони имрӯз диданиву телевизионе ки имрӯз мардум бисёр дӯсташ медорад, Сафина, даъват намудед, изҳори миннатдорӣ менамоям. Ва гуфтанӣ ҳастам, ин мусиқие ки ҳозир дар ин ҷо садо дод, соғари ҳастӣ бо шеъри Раҳии Муҳайрӣ аст. ин оҳангро навозандаҳо хеле зиёд менавозанд бо асбобҳои ягона яка ва мо тасмим гирифтем ки ин оҳангро бо ансамбл иҷро кунам ва бори дигар ин оҳанге ки ба дили халқ ҷо шудааст, ина боз ба мардум як бори дигар пешкаш кунам. Ва ин оҳанг моли Одина Ҳошим аст. Бале. аз кай тавлид шуданаш медонед ки кадом сол тавлид шуд? ин солҳои 70 соқиё дар соғари ҳастӣ шароби ноб нест. бо ҳамин матла шеъри Раҳии Муҳайрӣ шурӯъ мешавад. инҷо як шоҳбайт дорад, мегӯяд: хотири доно зи тӯфони ҳаводис фориғ аст. хотири доно зи тӯфони ҳаводис фориғ аст, кӯҳи гардунсойро андеша аз селоб нест. ва бисёр шеър ҳам бисёр шеъри мақбул аст, ба дили халқ ҷо шудааст ва оҳангам бисёр як ҳазин, яъне як оҳанге аст ки ба дили халқ тез ҷо мешавад ва бисёр навозандаҳо ина дар алоҳидагӣ навохтанд ва шакли пурраашро имрӯз бо ансамбл иҷро карданд. воқеан ҳам хеле зебо буд, таъсирнок буд. Бале. ва солҳои 70 гуфтед, замоне ки устод дар шаҳри Кӯлоб роҳбарии театри Кӯлобро ба уҳда доштанд. Бале. ва як даврае буд ки авҷи муваффақияташон буд. Дар ҳамон ҷо хеле зиёд таронахонӣ мекарданд, ҳатто як гурӯҳи ҷавононро дастгирӣ мекарданд. Дар ҳамон ҷо сурудҳои тоза ба тоза дар ҳамон ҷо пешниҳод шуда буд. аз ҳамон давра чӣ хотира ҳаст? аз ҳамон даврае ки падаратон дар ҳамон ҷо роҳбар буданд? вақте ки падари ман ба театри Кӯлоб ҳамчун директор таъин гардид ба театр рафт, дар театр як гурӯҳи консертӣ буду, як гурӯҳи драма мегӯем ба саҳна буд. вақте ки падари ман ба театр рафт, бисёр ҷавонони зиёдро ба театр даъват намуд. Бобоҷон Азизов, Давлатманд Холов, Сураё, Ҷумахон Сафар ва бисёри дигарон, Салим Муқимов, бисёри дигарон ки баъдан ба 4-5 гурӯҳи консертӣ дар онҷо ҷудо шуданд, 4-5 гурӯҳ ва 2-3 гурӯҳи драма. ва бисёр театр як шукӯҳу азамати бисёр калон дар ҳамон солҳои 75, 76, 77 бисёр шукӯҳи баланд дошт. ҳеҷ аз хотирам намеравад, соли 76 бори аввал ҳамин театр бо тамоми ҳунармандон сафари ҳунарӣ ба шаҳри Душанбе доштанд. 3 консерт ва 2 намоишнома оварда буданд. ҳеҷ аз хотирам намеравад ки вақте ки дар ҳамин толори театри сабз мегуфтанд он вақт, зелёни театр, яъне театри сабз, инқадар тамошобинон зиёд омада буданд ки дар болои ҳамон дарахтҳо, мисли ки паррандаҳо дар дарахт менишинанд, тамошобинон аз болои дарахтон ба саҳна назора мекарданд ва консертҳо идома меёфт. воқеан ҳам мегӯянд ки дар ҳамон даврае ки роҳбарии театрро ба уҳда доштанд,
на танҳо барномаҳои зиёди консертӣ пешниҳод мешуд, воқеан ҳам спектаклҳои драмавӣ пешниҳод мешуд, ки мегӯянд, ки баъзан ҳолатҳо масалан донишҷӯён ҳангоме ки дар шаҳри Душанбе таҳсил мекарданд, якҷоя мерафтанд, дар клуб тамошо мекарданд, мегӯям бо гашта меомаданд. вале он вақт сарварии намоишномаҳо шогирдашон Мирзоватан Миру ба ӯҳда доштанд ва бисёр намоишномаҳои зиёдеро ба саҳна гузоштанд, ки ба ёд дорам як намоишномаи фишор дар ҳамон худи театр зиёда аз 100 бор намоиш дода шуда буд. ҳар бегоҳ намоиши ин мерафт, мардум меомад. Мардум ҳамин қадар намоишномаҳо зиёд мемонданд, ки бо хоҳиши мардум талаб мекарданд, ки ҳанамун намоишнома боз аз сари нав ба саҳна гузошта барои тамошобинон гузошта шавад. Инчунин дар он солҳое ки аввали солҳое ки рафта буданд, Робияи Балхӣ, баъдан Заволи Чамбули Мастон, Карим Девона ва бисёр дигарҳоро ном гуфта метавонем, ки бисёр бо як шукӯҳу азамати калон дар саҳна гузошта буданд ва мардум бисёр хуб қабул мекарданд. дар хотирам аст, ки як рӯз дар ҳамон шаҳри Кӯлоб аз назди толори қасри Фарҳанг мо мегузаштем. Аммо толорро вақте дидем, гуфтанд, ки ҳамин толор як замон ҳатто ҳолатҳое буд, ки мардум барои даромадан ба даруни толор ҷангу хархаша мекарданд. Ҳамон давра мегӯянд Одина Ҳошим баромад мекард. Воқеан ҳам як гурӯҳи хеле овозадор буданд, як гурӯҳи маъруфе буданд, ки ҳамин гурӯҳ овозаи шаҳри Кӯлобро ба Афғонистону ба Эрон бурда буданд. Ва шумо дар ҳамон давра шогирдона ҳатто сурудхонӣ кардед? Ман аз хурдӣ, ки дар паҳлӯи падарам ҳам менавохтам ва ҳам баъзан ҳамовоз мешудам, дар паҳлӯи падар доимо аввал бо асбобҳои зарбӣ менавохтам, баъдан ба асбобҳои торӣ гузаштам, баъдан ба аккордеон ва дар паҳлӯи падар дар тамоми консертҳо, чорабиниҳо албатта ки иштирок мекардам. Ва як иқдоми хеле хубро гуфта будед дар барномаи гузашта, ки ҳатто хурд будед дар лаби дарёи Панҷ бо ҳамроҳи падаратон менишастед ва шоҳид будед, ки таронаҳояшон ифшо мешуданд ва гуфтед ҳамин анъанаро мо давом дода истодаем ва ҳатто набераҳоро мебарем. Ва ин гумон мекунам хеле хуб аст, чаро ки овоз ки аз нигоҳи ман меросӣ мешавад, ҳамин садо аз насл ба насл мегузарад ва ба наслҳои баъдӣ, ки исми Одина Ҳошимро хоҳад бурд. Дар идомаи барнома мехоҳем як таронаи дигари устодро пешниҳод кунем. ҳозир мехоҳам як таронаи дигарро бар самъи тамошобинон бирасонем. Аз корвон дурам ҳанӯз. ғазали Саидо аст. падарам ҳамин қадар мушикофона ғазалҳоро интихоб мекард. ин қадар худаш ки завқи бисёр баланди фаҳмиши завқи сухан ки дошт, шеърҳоро бисёр хуб интихоб мекард ва ҳаракат мекард, ки дар шеърҳоро интихоб кунад, ки шоҳбайтҳои бисёр хуб дошта бошанд. як шоҳбайт дорад, мегӯяд, ки Саидо чунин хитоб мекунад, ки партави хуршедаму дорам ҳавои кӯи дӯст, олам аз ман равшан асту толиби нурам ҳанӯз. яъне илмам албатта ин як баҳри беканор аст, ки ҳар як кас ғавос мезана, як дуре ё гавҳаре пайдо мекунад. бо ҳамин қадар бузургӣ, бо ҳамин қадар ки дили тамоми мардуми форзабону сухандонро ба даст гирифтааст, боз яъне ки толиби нур аст, яъне ки боз муҳтоҷи як фаҳмиши дигар аст. барои ҳамин ҳозир ҳамин сурудро ба самъи тамошобинон мерасонем. Sanyo
تشکر زیاد، خسته نباشید. باور کنید راحت کردیم. سلامت باشین. تشکر. و در ترانه‌های استاد واقعا هم اگر بعضی از هنرمندان مثلا صدایشون خوب باشد یا یک جهت فرق کننده ایجادیاتشون در همین باشد که بیشتر توجه کنند به موسیقی و بعضا آوازخوان‌های هستند که به متن بیشتر دقت می‌دهند، اما در ترانه‌های استاد همین سه عامل مهم دیده می شود. هم متن خوب است، هم صدای خوب است، هم موسیقی خوب است. ما هر یک حادثه، هر یک رویدادی که در برنامه‌های کنسرتی، در محفل‌ها میشد با اشتراک استاد میشنویم از نسل کلانسالمون، ولی شما شاهد همون حادثه‌های زیبا هستید، همون رویدادهای زیبا هستید. یک فکری بسیار عجیبی خوب رو شما حاضر گفتید. سه عامل، یعنی که صدای خوش، فهمیش بسیار بلند ذوق سخن و فهمیش موسیقی. کمی در کم هنرمندی هست که از همین سه عامل برخوردار باشد. برای همین حافظ بزرگوار در مصرع دارد میگه حسد چی میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. و همین سه عامل در پدر بزرگوار ما بودن. خوب می نواختن، بسیار فهمیش خوبی موسیقی داشتن و ذوق بلندی سخن داشتن که هر سه این وادار میگشت که اونا مردم دوست دارد. یادم میآید سالهای 81 یا 82 بود، در استادیوم امروزه فرونزه یک نمایش کنسرتی بود با اشتراک حافظان خلقی جمهوری ترکستان که همون سال دوستمراد علیوف، نعیم جان محکم و چند تنیگر که عنوان گرفته بودن همین عنوان حافظ خلقی رو و یک کنسرت مشترک شد و
одина ҳошим дар охири барнома ҳунарнамоӣ мекард ва он солҳо аввалан як қатори аввал милисияҳо меистоданд, даст ба даст мегирифтанд ки мардум ба тарафи саҳна наёянд. дуюм аскарбачаҳо меистоданд. вақте ки як суруд буд, хандаи зебо ба рухсорат хуш аст, чашмҳои масту хоморат хуш аст. вақте ки ҳамин сурудро месароид, суруди рақсӣ аст ва коркунони ҳифзи ҳуқуқ чанд нафаре ки даст ба даст буданд, як 3-4 нафар дастҳоро кушоданду худ ба рақс даромаданд. вақте ки ба рақс даромаданд, 2-3 метр аллакай кушода шуд. ҳамин чӣ хеле ки мо аз боло нигоҳ карда истем, чӣ хеле ки об меояд, медарояд ку ҳамин халқ мисли об ворид даромад. мавҷи одам. баъзеҳо дар саҳна рақс карда истоданд, баъзеҳо дар қайб поён. ҳама қариб як 500-600 нафар одам даромад. воқеаҳо хеле зиёд шуда буданд. ҳам мардум гӯш мекарданд ва ҳам мардум ба ма ба ваҷд меомаданд. як бори дигар дар шаҳри Исфара он вақт дар стадионҳои ҷумъачӣ базми суруд мешуд. 2 суруд мехонд, баъд ба сурудҳои рақсӣ мегузаштанд. вақте ки ба суруди рақсӣ гузаштанд, як писару як духтар аз мобайн давон ба тарафи мо меомаданд, ба саҳна. вақте ки ба саҳна омаданд, онҳо ба рақс даромаданд. мардум доду фарёд, қарсак. ва вақте ки суруд тамом шуд, онҳо ба ҷои худ рафтанд, мардум боз кафкӯбӣ мекарданд ки одина ҳошим ба саҳна биёяд. ин хеле ҳодисаҳо хеле зиёд мешуданд. бале. ва мегӯянд ки ҳатто мардум характери ҳамон ҳунармандро дар саҳна эҳсос мекунад, характерашон чӣ гуна буд. ва мегӯянд ки як марди хеле хоксор буд, як қавиирода буд, як ҷозиба дошт дар саҳна, зебанда буд. ва дар идомаи суҳбатамон мехоҳем бозам яке аз ҳамон шоҳтаронаҳояшро иҷро кунед. кадом таронаашро интихоб мекунед? ҳамон солҳо як суруд дигар иҷро кард, як оҳангбастро иҷро кард. қариби моҳи наврӯз аст, қазо рафтам ба бозоре. ин тариқи шеър мувашшаҳ ном дорад. чунин аст ки рӯзе пайрав сулаймонӣ ба бозор медорояд, ба бозори Бухоро. дар як дукони атторфурӯшӣ як духтареро мебинад ва он духтар ба тарафи пайрав як бор нигоҳ мекунад. ҳамон ишқи ҳамон духтар, зебоии ҳамон духтар дар дили шоир он қадар ҷо мешавад ки як шеър менависад. мувашшаҳ. қариби моҳи наврӯз аст, қазо рафтам ба бозоре. бидидам лӯбате биншаста бар дукони атторе. аз он сӯ як нигоҳе кард сӯи ман, рухашро дидаму филҳол гаштам ошиқи зоре. قریبی ماهی نوروز است، تازه رفتم به بازاره. با دیدن نوبت بنشست خبر دکانی عطاره. از آن سوی نگاه سوی من کردم پری رخسار. روخش گشتم عاشقی زاره. روان گشتم به سویش گفتم شاهنشهی خوبان. روا داری بمیرم در به کسو یاره.
تو میرم در زیر و تدریک از یکی از روی رحمت سوی مشتاقان نگاه کن خدت سرور و خد خورشید بوید مشکی تا کاره صنوبر پیشی خدت گشت تا اسمانندی مجنون به باگیر بی آرزد روی سیاحت چون شبی تاره اگر از آستین برون براری دستی همچون لبت یا کوتی احمر دو ریدن داند صدف خانم دو ابرویت کمان و چشم شهلا بحری بازاره بدن پرسد بگو پیرو وی نگاه کن بداری موشفم اگر داری نگاه کن بداری موشفم اگر داری گفتمش نامی تو گفتا از مهی تابان بگفت گفتمش نامی لبت گفت این حدیث از جان بپرس گفتمش بار نشان زنده هم با ما بگو زیر لب خندان شد و از گلی خندان بپرس همش بر سینه ای رشم هزاران زخمی کیست گو با غمزه‌ام یعنی کی از پیغام بپرس گفتمش در غارتی جان ها دلم بردی زیده است گفت اگر خواهی نشان آن زی ترکستان بپرس گفتمش چون پیبند چون در سری زلفت کمالی او بابا بی سبا شورای هندوستان بپرس او بابا بی سبا شورای هندوستان بپرس تشکر زیاد. یک لحظه تصور کردیم که آدینه حسین برای ما ترانه اجرا کرد.
صدایتان خیلی مانند است. ادینه هاشم برای ما یک هنرمند است، یک آوازخوان محبوب است، یک آوازخوانی هست که ما در همه حالتهای زندگی نوابسته به سن و سال دوست می‌داریم که ترانه‌هایشان را بشنویم. برای شما در برابر آنه که یک هنرمند است، یک آوازخوان است، پدر از قبله‌گاه است. چگونه پدر بودند؟ یک پدری سختگیر بودند و یا پدری مهربان بودند؟ البته خیلی سختگیر بودند، چون که در عالم هنر اگر سختگیری نباشد ممکن است که بچه غافل ماند. وقتی که ما در مرکه ها همراهش سرودخوانی میکردیم و مینواختیم، تمامی هوش و گوش طرفی همون کس بودیم. ما برای مردم اونقدر از صمیم دل، از قلب برای مردم میسرود. یک آرزوی داشت که همین یک یا دو آدمی که فهمی سخن دارد بس بود که ساعتهای دراز برای یک نفر یا دو نفر ساعتهای دراز برای اون کس سرودخوانی کند. در خواندن هیچگاه ما ندیده بودیم ماندشوی آوازی او رو. لحظه به لحظه در الهام می آمد، همون قدر آواز باز گیراتر می شد، همون قدر به وجه می آمد. خودش که بسیار شعر خوب درک می کرد، همون شعر افاده می کرد، در خود به مردم برده می رسانده. همین لحظه ها خیلی عجیب بودن برای ما. گفتنی هستم که چنین هنرمند تکرار نشونده است. و از طرف دیگر یک جهت فرق کننده اویله شرقیانه در همین است که پدر باید میگویم سیاست داشته باشد، سختگیر باشد. در همین گونه اویله ها واقعا هم احساس می شود احترام نسبت والدین، احترام نسبت پدر و مادر، و در همان اویله ها میبینی که فرزندانشان چگونه موفق شدن و میبینی که چگونه به راه راست رفتن. میبینی که در پیرانسالی همون پدر و مادر بینوا نموندن، از مهربانی های فرزند محروم نشدن. شما همین سختگیری را در فرزندان استفاده میبرید؟ البته که سختگیری باید باشد و فکرم تا او اندازه که ما سخت نگرفتیم. امروز دو فرزند من، فردوس جان که امروز در پهلوی من هم می نوازد هم می خواند، امروز یک چهره شناخته شده است و مردم الکی دوستش می دارند. و فیروز جان که در اسباب‌های برقی می نوازد، نوازنده خوب هستند و گفتنی هستم که اونقدر احترام پدر من نسبت اسباب داشت. وقتی که اگر ما بودو در مثال اسباب گرد نشسته باشد، اما ما توزن نکرده باشیم، یکی ببیند، اونقدر سخت میگرفت، اونقدر سخنهای سخت میگفت که یعنی که به قدر همون هنر میرسید. همون اسباب رو بعد مثل همین گوهره که چشم احترام میکرد. ما اسباب رو در دست ما میبردیم میآوردیم. در مثال در وقتی راه رفتم در ماشین، در دیگر جون نمیگذاشت که ما اونا بمونیم، در دست گرفتم میبردیم و دست میآوردیم. و همین روحیه گمان میکنم تا حالم در اویله‌تان پابرجاست. البته به هنر خیلی قدر میگذاری. اگر به هنر قدر نگذاری، هنر را که خور کردی، خودی همون هنرمند خور می شود. وقتی هنر را پاس داشتن در تو و در هنر نمایی کردن پاک بودن در کار. تشکر زیاد. براستی در هوای همین ترانه های واقعا هم صمیمی، ترانه های زیبا، تاثیرناک، در جریان همین صحبت درک نکردیم که وقت چگونه گذشت. زیرا ما دوست می‌داریم همه وقت که درباره هنرمندان اصیل، درباره نفرانی که واقعا هم فریفته کار خود باشند حرف بزنیم، درباره‌شان چیزی بگوییم، چیزی از حیاتشان بشنویم. آهسته آهسته ما به انتهای برنامه رسیدیم. در انتهای برنامه حتما که می‌خواهیم یک ترانه دیگر دارند، ترانه گل به باغ، همان ترانه رو اجرا کنید. و قبل از انجام برنامه تشکر که آمدید، همراه با هم بودید و همراهی تماشابینان یک صحیفه دیگر از گذشته باز کردیم. یک صحیفه خیلی زیبا و رنگین،
як саҳифае ки хотираҳои зебо дорад аз кӯҳистони тоҷикистон, аз деҳаҳои зебоманзараш. аз мусиқии тоҷик гуфтем, аз он гуфтем ки воқеан ҳам чӣ гуна мардум самимият доштанд ба гуфтаҳош, на танҳо таронаҳояшонро гӯш мекарданд, ҳатто ба суханҳояшро иҷро мекарданд, ҳар хоҳише ки доштанд. ташаккур барои шумо. ташаккури зиёд ки ин суруда пешкаш кардем ва гуфтанӣ ҳастам ки падари ман бисёр як аҷиб одат дошт ки ҳар як мисраи шеърие ки дар куҷое ки мешунид ҳатман уна дар ягон дафтар сабт мекард, ба худ мегирифт. дар куҷое ки рафт бо худ шеър овард. гулбабоғ ин як шеъри халқӣ аст. албатта шеъри ягон шоири тавоно будааст. бисёр мисрои аҷиб аст. гул ба боғ, ман ба боғи назарӣ, сӯхта кабоб, ман кабоби ҷигарӣ. ҳамин гуна шеърҳоро дарёфт мекард, мегирифт, меовард, бо ҳолати ҳамун худаш ҳамуна оҳанг мебаст ва барои мардум пешкаш мекард. ҳамин гуна шеърҳои халқӣ хеле зиёд падари ман иҷро кардааст. ё субҳ дамиду рӯз шуд, ёр ба сӯи хона рафт, кур шавӣ мурғи саҳар, ёр ба ин баҳона рафт. ва ҳамин имози мехоҳам барои тамошобинон ҳамин гулбабоғро пешкаш кунем. من با باغی نظری سوخته کباب، من کبابی جیگری. گل با باغ من با باغی نظری سوخته کباب، من کبابی جیگری. بزمی مینابیم شد تا این که شوم زیبا شادابیم شد. ناگه رسید محتسب را هم زد، ما دوست شدیم گشت مهتابیم شد. ما دوست شدیم گشت مهتابیم شد. کباب من کبابی جیگری. گل با باغ من با باغی نظری سوخته کباب، من کبابی جیگری. گر جان طلبی زی من فدا خواهم کرد، دشنام اگر بهی دعا خواهم کرد. هرگز به جفا از تو نگردانم روی، هرچند جفا کنی وفا خواهم کرد. هرچند جفا کنی وفا خواهم کرد. کباب من کبابی جیگری. گل با باغ من با باغی نظری سوخته کباب، من کبابی جیگری. گل با باغ من با باغی نظری سوخته کباب، من کبابی جیگری. دوستان عزتمند، برنامه خاطره‌ها بود. منظور شما و یادرس میکنم که امروز در برنامه ما قرار داشتن حافظ خلقی تاجیکستان رحمت الله هاشیموف و فردوس هاشیموف
ва имрӯз мо дар зеҳнамон ёди Одина Ҳошим ҳофизи халқи Тоҷикистонро зинда кардем. Хайр азизон.